Umugoroba mwiza mwese inshuti bakunzi ba Inoka Kivu News, turabaramukije tunabaha kaze ku makuru yacu kuri uyu mugoroba. Ni amakuru yiriwe acicikana ku binyamakuru bitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuje mu ntara y'Amajepfo uyu munsi, mu ntara y'Amajepfo mu misozi miremire ya Minembwe, ibyishimo n'akanyamuneza ni byose nyuma y'uko Dr Lazare Semtereko arekuwe. N'Umunembwe kandi haravugwa umutekano n'ituze. Tugaruke mu ntara y'Amajyaruguru, uyu munsi igisirikare cya Kongo FARDC cyasubiye kugaba igitero ku mutwe wa 23. Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo haravugwa irekurwa ry'imfungwa zigera mu 1600 zarekuwe ku munsi w'ejo. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa urupfu rw'abasirikare bagera ku 80. Naho mu gihugu cya Tanzania ho polisi yakajije umutekano mu gihugu cya Tanzania. Muri Kenya yataye muri yombi umudiplomate w'igihugu cya Uganda. Dusoreze muri Tunisia, imyigaragambyo y'abamagana perezida wa Tunisia. Ngizi ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kurambura mu kanya. Murasikirizwa nanje Zawadi Musenyeri. Reka amakuru mu buryo burambuye, inkuru y'umunezero tuyahere mu ntara y'Amajepfo kwirekurwa rya Dr Semtereko Lazare. Inkuru y'umunezero mwinshi yavuzwe kuri uyu munsi ndetse yagarutseho n'abantu benshi cyane batandukanye. Ni inkuru y'ifungurwa ry'umwe mu bagabo bakamiye imurenge Dr Rukundwa Semtereko Lazare, umukuru wa kaminuza ya Ebenezer Minembwe. Akaba yarekuwe uyu munsi aho yaramaze iminsi isaga 455 abohewe muri prison nkuru ya Kinshasa Makala, n'amezi agera muri 6 ari mu kuzimu kwa Demiyape mu ibohero rya Anere, aho bakunze gufungira abantu benshi bakabakorera iyicarubozo. Dr Lazare yafunzwe azira raporo y'akanama ka Loni k'impuguke aho bamushinje ku majwi bamubeshera ko akorana n'umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyamurenge nyuma y'intambara imaze iminsi yarogogoje akarere kuva mu mwaka wa 2017 kugeza ubu, aho iyi ntambara yasenye imihana isaga 300 ndetse n'inka zisaga 500 bikaba zarajanywe kandi zikagurishirizwa ku masoko ya leta, izindi zigatemagurwa n'abamayimayi ndetse na Red Tabara. Ubwo iyi raporo yingirwa ngo ni expert ba Loni ikunze kwibasira abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange birwanaho, ariko ugasanga aribo itunga agatoki kubera inyungu bakura mu bahezanguni ndetse n'umugambi wo kwangaza abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Aha umubare munini w'abafunzwe n'ubwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bakaba barakunze kuregwa cyane n'agatsiko k'abantu benshi, nanone bakazira isura yabo ndetse n'ururimi bavuga ko bafatwa kaho atari abanyekongo kimwe n'abandi. Dr Lazare rero akaba ari umugabo wakoze ibikorwa bitandukanye bishakisha amahoro, aho yaganiraga n'amoko atandukanye agaragaza kubahuza kugira ngo babane mu mahoro, ndetse akaba yaritabiraga ibiganiro bya Nairobi kugira ngo bakomeze bagarure amahoro n'umutekano mu misozi miremire ya Minembwe ndetse naho plateau yose muri rusange. Ikindi kandi uyu mugabo yaharaniye iterambere ry'akarere haba mu majambere ndetse no mu buvuzi bw'abaturage, aho yazanye imishinga myinshi irimo amashuri, amavuriro, ubuhinzi ndetse n'ubworozi bwa kijambere no gufasha imfubyi n'abapfakazi mu gushakisha ubufasha, harimo kubigisha imyuga yo kwiteza imbere ndetse no kwigisha abana b'imfubyi ku busa badasabwa ifaranga iryo ari ryo ryose. Ikindi kandi n'umwe mu bagabo badapfa gukanja indimi, bakorana n'umutima wabo bose ndetse bakarara ijoro kugira ngo amahoro agaruke imurenge. Aha rero akaba dusoza iyi nkuru yacu dushimira abakoze ubuvugizi kugira ngo inzirakarengane zibashe kurekurwa, ndetse tunasaba ko ubuvugizi bukomeza kugira ngo n'abandi bose bafungiwe muri prison ya Makala ndetse na Demiyape kugira ngo babashe gufungurwa.
n'abagabo b'Abanyamulenge ndetse n'Abatutsi muri rusange babashe kurekurwa, kuko ayo magereza biravugwa ko yuzuyemo imfungwa nyinshi cyane, ariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba bakomeje guhohoterwa. Tukiri ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa, nanone hafunguwe imfungwa nyinshi zizwi, zimwe zari abayoboke bo mu ishyaka rya UDPS, ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi, zari zarafunzwe zizira imyigaragambyo, bakaba rero bafunguye abagera mu gihumbi, ndetse bakaba batabashije guhisha amarangamutima yabo, aho biraye imihanda i Kinshasa baririmba indirimbo z'ibyishimo, ndetse banashimira nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi wa Chilombo, kandi bakaba batanze ubuhamya ko batazongera gukora amabi, ndetse batazongera gukora ku kantu k'undi muntu utaha twahakuye amasomo afatika, kandi ko bazagerageza kubana n'abandi amahoro. Aya ni imwe mu magambo mu mfungwa ubwo zarekurwa ku munsi w'ejo bavuze nyuma y'uko basohowe muri iryo bohero rya Makala. Ikindi kandi ni uko mu barekuwe harimo abarwayi barembye, biganjemo abantu bari bararwaye ibikomere, bamwe baboze amaguru batakibasha kugenda, bari basigaye bikurura, aho amashusho yagaragazaga uko bameze, ateye agahinda n'umubabaro kuyareba. Ubwo basohokaga bagerageje kuvuga, ndetse bagaragaza amafoto y'ukuntu bari bemerewe muri iyo prison nkuru ya Kinshasa. Uku kugwara ndetse no kubura amaguru bituruka ku bucucike bw'abantu bafunzwe barenga umubare wabagomba kuja muri gereza ishobora kwakira, ndetse imibare muri gereza bakaba bataranabonaga n'ubuvuzi nyabwo kugira ngo babashe kwivuza. Ikindi ni uko abenshi muri bo badafite dosiye zibarega, aho barimo umugabo umwe uherutse kurekurwa ku cyumweru gishize abifashishijwemo ndetse na Human Rights Watch, akaba yaramaze imyaka 20 cyangwa se imyaka 20 nta dosiye imurega, kandi atazi uwo baburana uwo ari we. Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa baravuga ko izi nsore zarekuwe na UDPS ko barekuwe ku itegeko rya perezida, ndetse na minisitiri w'ubutabera bwana Constant Mutamba, bakaba barekuwe kugira ngo bafatikanye n'urundi rubyiruko, kugira ngo bafatikanye kuzatera kuri Assemblée Nationale ndetse no kuri Chambre ya Sena, aho byitezwe ko bazahita batera urugo rwa Vital Kamerhe ndetse na mugenzi we Sama Lukonde. Bakaba bashaka ngo bazavugurure itegeko nshinga ry'igihugu kugira ngo Felix Tshisekedi uhari ubu kugira ngo azakomeze yitoze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko Tshisekedi ashaka kuvugurura itegeko nshinga yagiye ku butegetsi bwa Kongo, kuba perezida wa Kongo ashyizweho na mugenzi we Joseph Kabila ndetse na Corneille Nangaa. Tukiri kandi kuri iyi nkuru y'imfungwa zaraye zifunguwe ku munsi w'ejo, izi mfungwa zigera mu 600 zafunguwe zisaga izindi zafunguwe kuwa gatandatu zigera kuri 600. Imfungwa rero zigera ku bihumbi 2,000 akaba arizo zimaze gufungurwa ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa. Ku mashyirahamwe cyangwa se ku bantu baburanira ikiremwa muntu banenze leta ya Kinshasa kubera ko ifunga abantu nta doshe bafite, kandi ikaba ifunga yarengeje umubare w'abantu bagomba gufungirwa muri iyi prison ya Makala. Biravuga yuko iyi prison ya Makala yagenewe gufunga imfungwa zigera mu 500, ariko kuri ubu rero iyi prison ikaba irimo ibihumbi birenga 15. Izi mfungwa rero zirekuwe zigera mu 2,000, ni nyuma yaho mu minsi yashize hagerageje gutoroka bamwe mu mfungwa, ariko igipolisi cya Kongo kikaza kwicamo bakaza kwicamo ku bagera ku 129 nk'uko byatangajwe na leta ya Kinshasa. Tuve ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa dusubire mu ntara y'Amajepfo.
Tukiri nanone kuri iyi nkuru ya Dr Lazare, amakuru meza aturuka mu misozi miremire biravuga yuko abaturage ba za Mibunda baba bagiye gusubira mu byabo nyuma yaho hashize imyaka 5 barasenyewe nabo mu bwoko bw'Ababembe ndetse n'Abafurero. Umwe mu baganiraga n'Inoka Kivu News yatubwiye yuko hari abaturage baherutse kugera ku Itara, mu Kabanju ndetse na Miringi, aho hose bakaba barahageze kigwa neza, ndetse Bamayimayi bakaba bakunze n'abagabo babo bakaba barabwiye Abanyamulenge yuko bagomba kugaruka mu byabo ndetse bakanabana mu mahoro. Bakaba bavuga ko ntaco bapfa, intambara yuko ntaco imaze. Naho muri santere ya Minembwe hakaba hari ibyishimo by'irekurwa rya Dr Lazare, amahoro afite bakaba bayakesha Imana ndetse n'abasore banze ko Imurenge hasenyuka. Dusubire mu ntara y'Amajyaruguru, tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara y'Amajyaruguru, amakuru aturuka muri aka gace nuko uyu munsi igisirikare cya Kongo FARDC cyasubiye kugaba igitero ku mutwe wa 23 mu duce twa Masisi ndetse na Rucuru na Nyiragongo. Gusa hakaba hari ikibazo kirimo kwigwa ku buryo igisirikare cya FARDC cyakwivangura na FDLR imaze imyaka ihekura abanyekongo, ndetse kuri ubu hakaba hari urundi rugamba rw'itangazamakuru aho umutwe wa Nyatura urimo kugenda uhimba amazina ndetse utanga amafoto ya bamwe mu Bahutu ba Nord Kivu bavuga ko ari ingabo zahoze ari za FDLR ngo zari zaratashe mu Rwanda ngo zikongera zikagarurwa ku rugamba zihishe mu mutwe wa 23, ariko ibi byose akaba wari amatokirangoyi ndetse ngo no kubura ibyo bavuga barimo kugira ngo babone FDLR. Bahagurukiwe mu biganiro bimaze iminsi bihuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Naho muri Ituri ubwicanyi burakomeje ku bwinshi, aho intambara ya Kodeko ikomeje kubica bigacika hagati ya leta ndetse ikaba ikomeje kwica abaturage bo mu bwoko bw'Abahema. Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuje mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi, urujijo ku rupfu rw'abasirikare bagera 80 biciwe mu ishyamba rya Kibira. Amakuru agera ku kinyamakuru cyitwa ngo ni Bwiza Media aremeza yuko i Burundi bari mu kiriyo ndetse n'urujijo rw'urupfu rero rw'abasirikare 80. Igihugu cy'u Burundi rero ngo kikaba kitaratangaza icoba cishiye bano basirikare. Tuve mu gihugu cy'u Burundi tuje mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania biravuga yuko polisi ngo yakajije umutekano, ni nyuma yaho ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu Chadema yatangaje yuko ngo rizakora imyigaragambyo kuri uyu munsi kuwa mbere. Ariko rero polisi ya Tanzania ngo ikaba yuzuye mu mihanda. Ni mu gihe rero ngo iyi polisi yatangiye gukaza umutekano mu mihanda guhera kuwa gatanu. Uyu munsi rero mu mihanda yose mu mujyi wa Dar es Salaam wakaba wuzuyemo polisi, ubwo bari bafite intwaro ndetse n'ibimodoka biminjira amazi n'urusenda mu baturage. Mu gihugu cya Kenya iravuga yuko amakuru aturuka mu gihugu cya Kenya biravuga yuko Kenya yataye muri yombi umudiplomate w'igihugu cya Uganda Caroline Asimwe akaba yatawe muri yombi mu ijoro ryari rikeye ku kibuga mpuzamahanga cya Mombasa. Ariko rero kugeza ubu leta ya Kenya ikaba ntaco irabitangazaho. Reka amakuru yacu turasoreze mu gihugu cya Tunisia. Uyu munsi imyigaragambyo mu gihugu cya Tunisia yakamejeje. Ni mu gihe rero abaturage ba Tunisia bakomeje kwigaragambya bavuga yuko barambiwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa perezida Bwana Kais Saied. Ni mu gihe rero iyi myigaragambyo ije ikurikiraho, ni mu gihe hari hasigaye igihe gitoya kugira ngo abanyatunisiya baje mu matora tariki 6 z'ukwezi kwa 10. Naha rero dusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Rero reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kudutega amatwi, namwe mudahema kudukurikira umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane. Ahasigaye mukomeze mugire ijoro ryiza.